werekeza ku muhanda uva mu Rubavu ujya i Kigali. Aho rero niho byose biza kubera ko abasiganwa baza kuba noneho binjiye mu gice cya nyuma, aho rero ari buze kuba kilometero 11 ndetse akaba navuga ko uyu muhungu yamaze no kwinjira mu muhanda wa Musanze, ariko birometero 10 bya nyuma yamaze kwinjira mu muhanda wa Musanze, birometero bya nyuma kugira ngo etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda isozwe, ariko ari mu mboni za peloti imukurikiye. Ubu rero ikigomba kuba nuko amakipe afite abasprinteri, kubera ko etape y'uno munsi ntabwo ari abakinnyi bazamuka, agomba gukora cyane kugira ngo uyu muhungu bamugarure. Nibwo tugiye kureba abakinnyi ba NSN nibura bane basigaye, kuko twabonyemo ko umwe mu bakinnyi babo yamaze kuvaho. Ese baza kuba afite ubushobozi kuba bagarura umuhungu? Reka turebe. Uyu muhungu aramuka binjiranye Yaounde, biraza kuba bisa nkaho abajyanye Yaounde afite amasegonda nibura hagati ya 20 na 30, aza kuba atangira kwitegura ko yatwara etape. Gusa nibworoheye kuri position aerodynamique tureba ubwiza bw'umujyi wa Musanze. Akaba rero hango ni nyuma ya peloton, turi kureba uburyo peloton ari kumanuka ijya kumushaka. Ubona ko mu by'ukuri birasa nkaho abakinnyi bose tubafite kugeza ubu nta bakinnyi basigaye inyuma, nta bakinnyi bigeze basigara mu gihe bayamazemo. Aha niho bagiye gusoreza. Musanze ameze neza cyane. Aha rero niho bagiye gusoreza etape mu gihe Rossi we akomeje kuyobora. Joao Pedro Rossi w'imyaka 26 akaba ari umunyabrazil. Twavuga ngo ese koko Brazil bakina umukino w'amagare, ariko Rossi niwe mu champion muri ITT muri Brazil uyu mwaka ushize wa 2020, uyu mwaka 2026. Kongo banemare bamwumvise bagira ubwoba. Umukino w'amagare bahita bayamanika. Nyoni iramanutse, amanutse Bunyoni. Abaturage urabona ko bamaze kwipanga, buri muntu ari burebere neza igare. Peloto ntabwo imukuraho ijisho, peloto irimo iramubona. Ese arabasha kugumana amasegonda yamugeza hano ku murongo? Reka mvuge ngo icyo ngicyo yaba agiye konseri ku rusange ari ku mwanya wa kangahe? Mwanya wa 20. Ni ukuvuga ngo arasigaye iminota irenga ine. Yego, biraza kurangira mayo jaune ikipe ya NSN ifashe umwanzuro wo gukomeza kuyirinda kuko turi muri kilometero za nyuma. Iminota 5:38 niyo atandukanye Rossi ndetse n'Umudage Klesic. Mu gihe peloto yo yamaze kwegera nabo bari kumwe, ariko Rossi we yamaze kubasiga. Rossi rero nababwiye ko yakinnye Vuelta a San Juan ubwo yari mu ikipe y'igihugu, agasoza ari ku mwanya wa 4. Yakinwe tariki 23 kujya ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri, 23 z'ukwa mbere. Ni umukinnyi uzi gukina GC cyane, uzi gukina Macrasoma General. Ikaba rero iyi avantage ku mukinnyi uzi gukina ITT cyangwa se uzi gukina individual time trial cyangwa gukina yitwara ariko asiganwa n'ibihe. Naha bita bimufasha kwitwara kuko nyine abari specialite yiwe. Kilometero 5 ya plaque nshaka ndayibonye. Barayiguhaye? Ahubwo menye nyirayo, ariko nsanze ntabyo nakoraho. Usanze mu bushobozi bw'umufuka nawe wakandira. Ahubwo sinanamurira mu maso. Kilometero 5 za nyuma kugira ngo Rossi agere ku murongo usoza agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2026. Uyu munsi Musanze irahirwa niba yakira abantu bagifite imbaraga. Icyo nicyo cyo kwibazaho cyane. Rossi arahaguruka, peloton iramukurikiye. Atake zikomeye cyane zitangiye kuba muri peloton muri kugira ngo bagarure Rossi. Ninde reba hari inyuma bagare muri peloton, ndabona imyenda y'umuhondo, nizere ko ari mayo jaune itangiye gukora, ko twabonye ko mayo jaune iri gukorera abagenzi b'ikipe ya NSN. Nabwiye ko i Yerusalemu inama yarayibaye bimeze ko Etman Enon yangaha yaba yatse ku munsi w'ejo mu myanya y'intoki. Etman Enon abo wa kabiri. Reka turebe Rossi barimo baramureba, metero 100 nizo ziri hagati ya Rossi ndetse n'abamukurikiye. Ni peloton
gato yasaze NSN wumvaga ko twafashe twamaze gufata umuhanda werekeza hano mu mujyi wa Musanze NSN nimira kandi ibintu NSN nimira garumungu acisha ukuboko mu kwara bwati baje peloto yaje peloto mwitego sprint incama ku muhanda rero Musanze umuhanda ni munini nta kibazo uzago ntabwo tuza ku gice tw'ikokiri bataza kwisanzura kugira ngo bakore sprint baraje rero ni Rossi umerewe nabi nyuma yena peloto yose iri hamwe kandi yobowe n'ikipe ya Never Say Never. Aba rero nibo bakinyi bari inyuma kuri peloto ubona ko uyu munsi mu bakinyi batangiye nta n'umwe wigeze wemera gusigara. Dose arongera insista ariko byamaze kurangira NSN bemara kurura NSN nta muyifite NSN ifite agahinda ko ku munsi wose wifuzaga etape y'Urubavu ntabwo byabakundiye ko bayitwara ariko bakabaje mayo jaune ngo yaje mukaye muze kumwitega ko aza kujya muri gukurira ariko kandi yanazamutse Jaime wabonye Jaime ko ari imbere mayo jaune bivuze ngo Jaime itego kuba no yajya muri sprint reka turebe ese undi muntu wo kwitegaanga ubwo natsindiye yitwa Enoke ese Enokore NSN Eritrea nayo yaje Eritrea mayo jaune yaje ubundi umukinnyi ukiri muto w'irushanwa nawe yamaze kuzamuka akaba rero ari Desa Tewede Amaniave akaba ari umusore w'ikipe y'Amani NSN imbere kurura NSN ifashe ibintu mu biganza byayo yisiganwa yageze yari Yaounde yagiye kwitambuka no korera ka Musanze ubundi byose areba neza n'abakinnyi bazamutse aribabona ntawaje arakomeza NSN mayo jaune acunga areba niba ubwo bayifite bakasi kose rya nyuma rya hano Yaounde baba bagiye kumanuka no ku bitaro bya Ruhengeri ahangaha biraza kubigarira igenda igare yaza reka tuzuze meya ko tugiye cyo kwamenya nibyo rero mayo jaune akafasha umwanzuro wo kuza imbere NSN yose yamaze kwipanga turabona Eritrea turabona Sudan turabona Movistar turabona amakipe yose afashe umwanzuro wo kuza imbere reka tuze turebe rero ninde ugiye kwegukana agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2026 barasoza muri sprint kayishema birometero 84 abakinnyi bose baje twinjira mu kilometero cya nyuma ninde ugiye kwegukana agace ka gatandatu ka Tour ngabo rero abasiganwa bamaze kujya ku bitaro bya Ruhengeri bamaze gutambuka ngiyo ni igice gitambika cyane turebe abakinnyi bari kumanuka n'abekiza Musanze NSN Never Say Never abakinnyi batanu bose ba NSN bamaze kwipanga ngiyo ndodano ku bitaro amahoro twayirenze iyo NSN yaje NSN mayo jaune NSN no ko cyane ushaka kujya ariko Etimar Eno ntabwo inama y'iteranye yose remeje ko Etimar batambutse kwindi doda nta kibazo abasiganwa bamaze kuza bije muri kilometero ya nyuma iyo NSN ifite mayo jaune yamaze no kuzamuka nawe mayo jaune yaje gutanga umusada nakubwiye ko bigeze mayo jaune baramukorera azamuka ariko niko ko ari umukinnyi utambika icyo agomba gukora no gufasha abagenzi be ngabo basiganwa bamaze kwegera neza no ngiri korosi rya nyuma dernier virage bekiza no ku murongo ngabo turacyabona peloto yose ikiri kumwe reka turebe rero kitandi Edaman noza muri sprint NSN irakurura quick step reka turebe NSN yabikoze yafashe neza ikorosi nyinja NSN reka turebe baja kuraza Etimar aramata kariya arukirigar Etimar inama ya Yerusalemu nimugoroba yemeje kuno Mungu abikoze kibeho akabikora ikayonza akabisubirirwa magana yongera kubikora nani Musanze agatanga ubutumwa ko NSN ifite isiganwa mu biganza byayo warayitwa Etimar Enhoni yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka 1997 imyaka 28 avuka mu gihugu cya Israeli apima ibiro 72 afite indeshyo ya metero na santimetero 72 Etimar Enhoni niwe wegukanye agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda yahagurutse mu karere ka Rubavu isoreje mu karere ka Musanze kilometero 84 akaba ari etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda live kuri televiziyo Rwanda RBA hafi yawe igare niki n'urukundo igare n'ubuzima tubonye sprint y'Amakoma tubonye abasore b'i Yerusalemu tubonye NSN ifite isiganwa mu biganza byayo banyukira igare agarura igare arabazana quick step bamufungira mu ikosa ambwira ati ibi bintu ntabwo ari iby'abato anje Etimar azamura uyu muhungu amaze gufata ibintu mu biganza twarababwiye ko NSN ari ekipe igoranye cyane muri Tour du Rwanda 2026 ibintu byose babitwara uko bashaka bakabisoza uko bashaka barakomeye
bafasha abakinnyi batanu babo bose. Uwa mbere atanga umuvuduko bakwiye kugenderaho, uwa kabiri atanga acceleration, uwa gatatu atanga uburyo bwiza. Mukaya tuza kuba tureba uburyo ino sprint bayatatse, ariko uze kureba ikosi rya nyuma bakoze uburyo akiri ikipe ya NSN baje bagafunga neza mu kipe ya Quick Step, ubundi bahita batangiye ya sprint nyayo, maze Etmar Enon ababwira ko yabikoreye ku butaka butagatifu, yabikoreye ikayoza aciye mu nka, bakamubwira ati aya mata yitegenda uyakoze ushaka. Arangije uyu mungu avuga ati nakongera akabikora. Gusa Rubavu yagomba kubikora nyuma yuko amaze kubona amafi yo mu Kivu, ariko umuhungu mudajya avuga ati oya nanone nawe usangira na badakoramo. Iyi rero ni indi etape yegukanywe n'ikipe ya Never Say Never, batwaye etape ya